lalela ngizokuphaphamisa namhlanje phaphama la ekhanda phaphama la ekhanda abangani bakho utshela bayakuthanda abakuthandi buka ukuthi benzani bakuhospotisa kwinzondo kuphela bakwazi ukuthi uconnecte kwinzondo yabo kuphela kufanele uzonda abantu ababazondayo ungathanda abantu abangabathandi kodwa ngeke bakuhotspotise kwimpumelelo yabo ngeke bakuhotspotise ematafuleni success yabo bazokuhlalisa ematafuleni enzondo bazokuhlalisa ematafuleni ekukhulunywa kabi ngabanye abantu bazokuhlalisa ematafuleni wena unempilo yakho efanele ube uyayiphila sewumile kuphileni impilo yakho ubhizi udefend abantu ulwizimpi zabantu abangenandaba nawe noma bengekho wena uyabalwela noma bengekho wena uyabadefenda. You are always fighting usumuntu omubi ulela abantu abahaslishayo bazama impilo engcono for themselves mase beyitholile impilo engcono abakubizi ukuthi woza phela uzohlala etafuleni lethu si enjoy. They only invite you on their table only if they want you to hate somebody. Lesi sikhali esingaka osoccupy ngenzondo lesi sikhali esingaka osoccupy ngehate isona sikhala efanele ukugcwalisa ifulfillment yakho yesuccess. Fanele ngoba uyayigcwalisa ukwazi ukubheka izinto ezokuphakamisa usigcwalise ubheka izinto ezokwenza umuntu ongcono une bitterness une anger uzonda abantu abangenzanga lutho andokubhlungu labantu abazondayo ngoba bezondwa yilabantu abathandayo labantu abazondayo ubazonda on behalf yalabantu labo abathanda hayi ngoba bathanda uyanyatheza wisiqashalala wena ngifuna ukukutshela namhlanje wisiqashala ibhlungu lento ngoba wisiqashalala sabantu abangakuthandi ngizonitshela mina kunabafowethu abaphumelela empilweni uyitshela bayakuthanda bakubiza only if kuyophuzwa bakuthuma ama-oyisi ubhuti nje umdala usile u-over 18 ujabulela ukuthi umngani nabantu abajabulela ukuthi nje wena bakuthuma ama-ayisi awukwazi mawuhleli nabantu awukwazi uqala i-conversation fanele ulinde i-conversation iqale yilo muntu onemali ukuze wena lokhu uhleka into engahlekisi hey ngicela ukukutshela phaphama vula ingqondo la because bawungayisebenzisa ingqondo yakho they will always use you and your mind for their own benefits. Yabona nje ubhizi uzonda abantu ababazondayo bayakuyuza bayarecruiter barecruiter abantu abangenzi lutho barecruiter abantu abalazy ukuthi njoba ningenzi lutho njoba ni lazy wozani nibe umgroupana wethu ozozonda abantu esingabafuni yekela ukuhotspota kwinzondo uhamba uthuka ama-celebrity kwi-social media awakwenzanga lutho inkinga ulwizimpi zabantu ongabazi inkinga ubhizi uhotspota kwinzondo yento ongahlangani nayo wena hey ziningi izinto ngabe uyazenza uthando awunalo inkinga ispace sakho sofaka uthando siyokhipha inzondo kunabantu nje mina abangizondayo mawungababuzi ngabenzani angikaze ngibenze lutho inkinga ngasuke ngazondwa abantu abangaphezulu kwalevel nalo muntu ongizondayo manje lo ongizondayo ungakaze ngimenze lutho uyitshela ukuthi uzonyukela kwilevel yalabantu abangizondayo ngokuthi yena azonde mina ngingamenzanga lutho musu ukuhamba uzonda abantu ngoba uncenga ukuthi uzothandwa yilabantu abazonda lowo muntu suka kubantu abazokuzondisa abantu ongabenzanga lutho kunomuntu ozoxabana nabantu afune wena uxabane nabantu ongaxabananga nabo ngenxa yokuthi bazokuthi bayakusiza ngemali suka kulabo bantu ngiyayivala-ke manje ngiyivala kanje uyazi ukuthi ngizokutshela fanele ngabe kade waphumelela impumelelo ikhona yazi ini ebamba impumelelo yakho labantu abazondayo bane-potential yokushintsha ikusasa lakho labantu abazondayo bangakusiza bakwenza into engcono kodwa inkinga awulitholi usizo ngoba uzonda abantu abarong lo muntu omthukayo fanele ngabe ngizothini lo muntu omthukayo lo muntu omzondayo fanele ngabe uyafunda kuyena ngoba sizonda abantu efanele ngabe sifunda kubona sithuka abantu efanele ngabe siyafunda kubona simonela abantu efanele ngabe siyafunda kubona yekela ukuhotspota kwinzondo buka hamba ubheka bonke abantu abazondayo bengawenzanga lutho ubazondiswa ukuthi uyitshela ukuthi labantu abazonda labo bantu bazokusiza ngeke bakuncede ngalutho suka-ke kubantu abazokufaka inzondo ngoba njengoba uzonda abantu nje bengangenzanga lutho laba bakutshela ukuthi bazonde ngeke bakusize and number 2 ayikho into ebuhlungu njengokuthi uzonda abantu abangakwazi nokuthi kwazi ayikho into ebuhlungu
nje indaba kube lula ukuthi uzonde abantu ame ngibuze lo mbuzo indaba kube lula wena ukuthi nje uzonde waposta umuntu isuccess yakhe uyangena uyocriticize waposta umuntu impumelelo yakhe uyangena uyoceka engabe uyafunda kulo muntu ukuthi wenze kanjani uzaphumelela uloku uzonda nje wena you need to heal deal with yourself fix yourself ngoba udileya isuccess yakhe igama lami ngosicelo ngokaMncube God bless you.